laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓe yetta allahu tabaraka wa ta'ala du'anoɗen nelaɗo meɗen muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kamɓe fof e ɓeygure maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe e kala ɓe ñentimɓe ɓe ha ñande dargal dari. haray e battane ɗiɗo yewtereji wonaɗi yewtede fi oɗo sahabajo tedduɗo Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, thalithul khulafa, e nde ɗo mojoɓere wi'etende alhiwaru bayna sunnati wa shi'a. nde ɗo yewtere wonde hakkunde ɓeɗo ɗiɗo feddeji ɗiɗi. haray mi falete waɗugol yewtere raɓɓidunde fi oɗo sahabajo e dow hadithaje selluɗe ittaɗe ka sahihul bukhari e ka sahihu muslim. e deftere wotere mi watti ɗon e hoore sahihayno on, deftere nde imam ahmad ibn hanbal windi. deftere nden hinde inni kitabu fadaili sahaba li abi abdillahi ahmad ibn hanbal. haray ko honɗum non addi nde ɗo yewtere, ko honɗum addi oɗo dars. haray ko laɓɓinangol ɓeɗo yimɓe nanayɓe konguɗi rafida, ɓe andanɗa hoore ma diina maɓɓe kam fof ko piiji ɗiɗi, ko ɓantugol fi alil bayt, towna ɓe dow martaba maɓɓe on, e liɓugol fi ɓeɗo sahabaɓe, ñiña ɓe, heferɗina ɓe. ɗo geli ɗiɗo yewtereji maɓɓe ko ɗi kanje ka meɗen. waɗi noon ado hande hari si innanoma rafida ɓe yennayno sahaba, hari yimɓe ɓen gongintano en. ɗa hatto jinno e waɗugol ko wawuɗa fof fiyo ɓe hooloma, kono yimɓe ɓiɓɓe fuuta jaloɓen ɓe wiyeteno julɗo yennata sahabajo nelaɗo. ɓe gonginano on tuma, kono hande e galleji maɓɓe kamɓe salinoɓe ɗum buyi. aboubacre e umar e uthman radiyallahu anhum e sonnaɓe nelaɗo ɓen tentininene aisha e ummu hafsa e waytayɓe wa ɓeɗo e sahabaɓe nelaɗo ɓe tedduɓe, hino yenne huuɗe wowle konguɗi ɗi iblisa hersata wi'ugol julɗo ni tun, fadlan an ashabi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam. haray noon e tawgol an ndeɗo yewtere no yewte fi Uthman radiyallahu anhu, ko mami defanda oɗo sahabajo tedduɗo, mi andina julɓe ɓen fof ko honɗum woni ko selli konko filla e o sahabajo. tawa sa nani ɗum ɗo ko fima an mi waɗi wona fi rafida, siko rafida no wodi ko honno ɓe yewtirte, ko fi ittugol e maɗa kala sikke ma kala tumi mo nanɗa fi oɗo sahabajo. en nani shubuha maɓɓe mo ɓe wonno wiide e oɗo aya wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum waman yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi llahu shakirin. woko oɗo aya yaltini Uthman radiyallahu anhu e dental sahabaɓe ɓe allah wi'i radiyallahu anhum wa radu anhu, nde ɓe addanano ɗiɗo adillaji selluɗi
feeñuɗi wonange ngen si yalti ñalorma hay goto wi'ata goɗɗo e hino nangen. Allah wi'i laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansar, gondi Allah yaafike annabajo makko on e sahabaɓe iwɓe makka ɓen firi ari madina e sahabaɓe tawanoɓe madina ɓen ɓe walliti diina. bal Allah subhanahu wa ta'ala hattali ka o yaafiɓe ɗon tun Allah wi'i o yarlike ɓe, o welama ɓe, o naada ɓe aljanna ko ɓe luttinoyteɓe nder ton. Allah wi'i والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. Allah wi'i o fodi o welama ɓe, o fodi ɓe natal aljanna ko ɓe luttinoyteɓe nder ton kadi. Allah wi nokkugo la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Allah wi wa kullan wa'ada Allahu al-husna. dindinangal sahabaɓe darininoɓe l'islamu ka arande e daraninoɓe l'islamu ka sakkitorde, Allah wi ɓeɗo ɗiɗo ɓe fotataka an kono ɓe fof maɓɓe miɗo marane ɓe aljanna. Rafida kamɓe ɓe wi'i wonde o aya ka Ali Imran hino yaltini ɓe. jonnon on ɗon aya arɗo ka aya 154 ko aya arɗo yowti fi khadwati Uhud, wonde ma ɓeɗo sahabaɓe ɓayti woni heferaɓe ɓen aggitike julɓe ɓen yehi ha sheytan ari hodi julɓe ɓen o ewni wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam warama. julɓe ɓen hakkillaji maɓɓe ɗin sirti, woɓɓe wi'i ɓay nelaɗo maayi, joni enen dogen hooten madina ƴettitoɗen feere. woɓɓe goo wi'i ɓay nelaɗo warama, mi darotoɗo ha min kadi mi wari e gurdam wela ɓawo hande. woɓɓe goo wi'i wakkiloɗen enen kadi waren ɓe ɓay ɓe wari nelaɗo. ɗiɗo hakkillaji tati ari ɓayti cheytanu bugike oɗo subha e maɓɓe. mo kala e maɓɓe waɗi ijtihadi kisan, yani ƴetti feere goɗɗum ngo ɓe ficci ɗeɗo pecce tati. tawi Uthman radiyallahu anhu mo jeeya e heɓunoɓe haqqille, joni ɓayti woni yahi julɓe ɓen foolama, beruɓe wara kaɓe yo sorto yaha préparo. ɓen ɗon ɓe dogi ɓe ƴawi ka fello. Allah subhanahu wa ta'ala aroyi ummingal dambugal fi wata naafigiɓe ɓe heɓu ka ɓe natirana sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ka ɓay o yowti fi khadwatu Uhud on ha o hewti ɗon o sifike ɗum ɗon, o accali dambugal ngal udditi ɗon fi ka naafigi naata. Allah ari ka aya 155 o inni innal ladhina tawallaw minkum yawma altaqal jam'ani innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum. awa kadi dogunoɓe ɓen ñande feddeji ɗin ɗiɗi fottuno ka khadwatu Uhud, ko sheytane wonno ko sowinsini wonkiji maɓɓe jonni ɓeɗen pahe, koko sheytane ewni ko wi nelaɗo maayi, ko ɗum addi yoɓe ƴettuɗin décision ji. Allah wi Allah do yaafike ɓen kadi, kono ha joni ɓernde Rafida ɓuttali ko matum ɓe waɗa ta'an, ɓe aybina, ɓe tukka ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ko ɗum waɗi si goɗɗo addanima on aya, landomo ko honto ittuɗa o aya ka Qur'an, ko hombo e karmokoɓe ɓen firi afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. on ɗon inqalabtum ala aqabikum ko hombo e karmokoɓe ɓen firi wonde ko on ruttoto e keferagu mon, ko keferagu sappa ɗon. yon tigui addane andi Rafida ɓe jaɓata defte maɓɓe ɗe wona e kene ha hande, par ce que ko woni kon nder ton, si ɓe addanima Rafidajo, si addanima wi ko e deftere an karire mi itti e defte maɓɓe laslije ɗen, hara a heeɓi hujja timmuɗo hoore makko.
par ce que ko woni kon nder ton sa addano yimo hakkille nanta nuru nanata ɗum ko woni nder ton ko ɗum waɗi ɓe jaɓata addude ko woni kon nder ton si tawi woni ko karmokoɓe ɓe innayi ko defte julɓe ɓen woni ko ɓe ƴetti e muɗum defte selluɗe e julɓe ɓen hande kadi haray weeli fi yoɓe addane karmokojo hombo firi faami on faamu maɓɓe moɓe faami ɗon ɗum kadi ɓe heɓata ndaru defte tafsir ɗen fop ko firi ɗum inqalabtum ala aqabikum bi ma'ana ko ruttagol maɓɓe ɓaawo hoota ka nokkeli maɓɓe madina wona wiigol ko yiltagol e keferago ko ɗum waɗi an oɗo neɗɗo sunna miɗo suusini reedu moƴƴa yo Allah suusin en reedu okka en cuucal reedu wota hulu shubuha shi'ajo so addanima dalil ko imma tawa istidlal makko on laysa fi makanihi tawa na ɗon dallinorte few ndaru dalil on moƴƴa pottina dalil on yeytoɗa moɗon na makanul istidlal on ni ma ɗum o addane dalil tawa dalil on ko daif jiddan masala wona ko hadith o addi ma ɓe ƴettay konngudi ni ɓenne ko hadith tawana hadith few yilto darta hadith on ko wima ɗon a ndaray kon ɗum kadmo ko ɓe ñaawi on hadith a tawi ko hadith mawdu ma ɗum daif haray ko noon ɓe waɗirta tamwih e talbis ko ɗum waɗi so addanima dalil ta jaɓu yewto yewtereji yanñon artu e dalil on tigiri ñaawon dalil on taw si fuɗɗo ɗo yewtugol haray ko ɗum waɗi moɓuɗen hadithaje arɗe ɗen ka boukhari e ka muslim enen ahlu sunna hiɗen wi'i rafida e ko wona rafida fop wonde boukhari e muslim hiɗen waɗi iltisamu e ɗeɗo defte ɗiɗi fi honɗum wona wigol ɓeɗo koɓe annabaɓe ma koɓe malaikaɓe kono kamɓe koɓe addi kon ka defte ɓe moɓa tun ɓe ndaaru ko selli kon ɓe suɓi ko selli kon ɓe waɗi karmo koɓe ɓen wuuridunoɓe maɓɓe jaɓi ɗum ɗo o umma on hawtiti waɗi ittifaq waɗi ijma yani e jaɓugol koko ɓeɗo ɗiɗo addi ka defte maɓɓe ko ɗum waɗi enen kadi hande siɗen arta wi'en hiɗen jaɓi koni kon ka boukhari e ka muslim wona waɗgol ko waɗanɓe taslim wonde koɓe masum kala koɓe wolima koɓe windi o ɓe gandi karmo koɓe l'islam ɓen ɓe andi hadithaji no ari ka boukhari e ka muslim haray ɓe mari konguɗi nder ton ɗum no woodi ha hande wono cheikh al albani rahimahullah wono cheikh ibne uthaymin rahimahullah ɗum ko min babil insaf ko nunɗugol haray noon e hino ɗo mi fuɗɗo gasa o audio ɗo lannay woni o heddora ɓuri 3 minutes kono fuɗɗoɗen ɗo lannintinoɗen e audio ɗimmojo on janngugol hadithaji ɗen qala al-bukhari rahimahullah imam al-bukhari ɓe maaki ka deftere maɓɓe kaɓe waɗɗon kitabu ashabi nabiyi sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki babu fadaili ashabi nabiyi sallllahu alayhi wa sallam ara ka dambugal kaɓe maaki ɗon babu manaqibi uthman bni affana abi amrin al-qurashi radiyallahu anhu ɓe fuɗɗori hadith hombo ɓe fuɗɗori oɗo hadith ɓe maaki wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam man yahfiru bi'ra rumata falahu al-janna fahafaraha uthman wa qala man jahhaza jaysh al-usrati falahu al-janna fajahhazahu uthman nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe fodi uthman ibn affan natal aljanna sabu golleji makko ɗiɗi mawɗi ɗi o gollani l'islam ara noon ɗum jasugol nduɗo koloyru madina wiyetendu biru ruma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki kala jasuɗo ndun ɗon haray no wodanimo aljanna yani joddi ko jasi kon ndun koloyru o itti julɓe allah ɓen e ɗonka allah okkimo aljanna e hadithe go arɗo fi jaysal ushra oɗo konu mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fokkiduno e muɗum tawi fewno on tuma julɓe ɓen no sattira moƴƴa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala prépare ɗo ngunkoni finance ngunkonu
haren wodanimo aljanna uthman ibn affan financingo en are ka audio ɗimmo lannintinin hadithaji ɗin inchallah. bisimillahi rahmani rahim. haren musidɓe julɓe, nduɗo woyndu ndu wowluɗen fi muɗum wi'etendu bi'ru ruma. hare ɗen andi ko madinatul munawwara ɗo ndu woni ko sahabajo tedduɗo kadi jeyno ndu wi'eteɗo rumatul ghifari. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayti ari madina, kamɓe sahabaɓe ɓen ɓe tawi ndiyan no saɗi moƴƴa e nder madina. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yahi tawi oɗo neɗɗo wi'eteɗo ruma, ko kanko koliru ndun innitira, ko ɗum waɗi sindina bi'ru ruma. nelaɗo landimo ɓe maki ene ko ayyo ruma, hiɗa wakkili okkugolla nduɗo koloyru, allah subhanahu wa ta'ala wattitirane woynduka aljanna. on tumanna gorkon o wi nelaɗo, ko ɗo woni nguure anɗan, mi yeeyay ɗo ñeɗande tew, bi ma'ana muudore wotere koye ɗum ɗo mi wuuri. on tuma uthman ibn affan bay o nani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no wadda ɗum e oɗo gorko. kanko sayyidina usman radiyallahu anhu o arwi o yiide oɗo gorko, o landimo ko jel o yeeyatamo woyndu ndun. gorko on yeeyimo nduɗo woyndu 35,000 dirham. sayyidina usman soodi ndu, o yahi ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, o wi nelaɗo, si tawi woni mi hendinima nduɗo woyndu bi'ru ruma, a okkaylan ko okkuɗa kon oɗa. nelaɗo maki hihi. usmana inni nelaɗo, awa woyndu ndu woni e soke maɗa, an e julɓe gomɗin ɓe allah ɓen fof. harayi ko ɗum wiyete bi'ru ruma. amma jaysul usra ɗen andi ɗum ɗon ko ɗum wiyete yani ghazwatu tabuk, nde julɓe ɓen fokkituno tabuka, fottugole ɓeɗo rumiyankoɓe, ko on tuma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yowti ko ɓe yowti telemmanna uthmana e oɗo hadith. harayi imamul bukhari ɓe kontini e yiiɗo hadithaji selluɗe ka julɓe ɓen, wonde uthman ibn affan hino gollani ko tawata allah yeggitantamo ɗum, o yebantamo ɗum, ɗum yoni ko nadamo aljanna, yarnugol julɓe allah ɓen fop ndiyam fewndo tawno ɓe alaka ɓe yara. ɗum ko golle ɗe allah yeggitanta uthman. ko ɗum waɗi nde tawde rafida hiɓe jooɗi e nder duuɓi wulure, duuɓi 439 hikka gila l'islamu wi al-islam. ko ɗum waɗi si landi ɗen ɓe yoɓe addan en fathu gooto mo rafida waɗani l'islam, gollal gootal ngal ɓe waɗani, yani fathu l'islam. ɓe ƴetta drapeau ko sahabaɓe ɓe waɗi kon, ha l'islam naati irak, ha l'islam naati iran, ha l'islam naati leyɗe faris ɗen fop, ha l'islam naati liban, ha l'islam yehi ha hewti sin, ha l'islam yehi ha hewti bimana europe, yani hantumbo europe. sahabaɓe go no wodi hande gabruji maɓɓe ɗin ko chine, hiɓe waali ton, hiɓe haɓani dina l'islam. wiɗe yoɓe addan en leydi wotiri, saare wotere, bi aduna dari, nde rafida udditi tawa ɗon hari ko leydi keferago. rafida woni sabu l'islam naati ɗon. a heɓata wallahi hay hunde ɓe duñtana l'islam si wona aybingol sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, yenna sonnaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. harayi imamul bukhari ɓe maki ka hadith ɗimmo an ibni umara radiyallahu anhuma qal كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. أودو صحابة ابن عمر وماكي من فوندو نلادو صلى الله عليه وسلم hari men fonnatano aboubacre hay e goto. hari si tawi aboubacre feƴƴi ko umar, si umar feƴƴi ko uthman, hari ko ni men kontiraynoɓe jama on fof no anduno. waɗi noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holliɓe ɗum kadi e nokkeli hewɗi
nelaɗo ko ka aboubacre siddiq ɓe ardinayno no jeeya e muɗum fewdo ɓe nawni ha ɓe feƴƴini bir ko ɓe ƴewtotono kon fof mihrabu on ɗen andi no ari hadithaji selluɗe nelaɗo taway aboubacre nelaɗo yamiray yo aboubacre julni sahabaɓe ɓen juula ɓawo aboubacre ko noon nelaɗo feƴƴiniri acci sahabaɓe ɓen hiɓe juulude ɓawo aboubacre siddiq radiallahu anhu mo tawde allah yiyanalimo keferago nelaɗo yiyanalimo keferago kono rafida kañum yiyani oɗo ko o kefero murtuɗo ɓawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yani wi'igol ɗum ɗon ko tukkugol nelaɗo wonde nelaɗo janfike par ce que allah himo andi kala ko watta e ko waɗoyta o andinay ɗum kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam joni noon allah anda ɗum ɗo o acca nelaɗo makko on ardina oɗo neɗɗo aboubacre murtowo joni joni yalta e l'islam fiyo yimɓe ɓen hoolomo yimɓe ɓen yalta ka l'islamu saabu yaltugol aboubacre subhanallahi alazim subhanaka hada buhtanun adim haray hadithe tammo on oɗo hadithe no moƴƴi ha ka filloɗen mo himo juuti no gasami jangatamo o fof olle kadi ko mo imamul bukhari filli o wi haddathana musa bnu ismail haddathana abu awana haddathana uthmanu huwa bnu mawhabin ko silsilatu rijal on ni o sifi ko feƴƴi hakkunde goɗɗo goo e abdoullahi ibnu umar wonde goɗɗo goo iwno misra o ari hajju ɓayti fi uthmana fuɗɗama wowlede so won sinare fuɗɗama waɗede ɓayti o ari o yiidi abdoullahi ibnu umar o ari o tawi yimɓe no jooɗi makka o ndaari ɓe o ari ha o hewti fa qala haulai qurayshun o inni ene ko yimɓe quraysh ɓen ni ɓe inni mo hihi qala famani cheikhu fihim o inni honto mawɗo maɓɓe on tuma ɓe ndaarindiri ɓe inni ko abdoullahi ibnu umar kankoni karmokojo on oɗo sahabajo tedduɗo on tuma o landi ibnu umar lande o inni accimi landoma yewtalan o inni ene ibnu umar hiɗa andi ko goonga wonde uthmana doguno ñande uhud ibnu umar inni hihi qala naam o inni hiɗa andi uthmana radiallahu anhu tultuno gereɗen badri qala naam ibnu umar inni hihi o inni hiɗa andi uthmana tawanoka ka bay'atu ridwan ɓe allah winoɓe laqad radiyallahu ani lmuminina id yubayi'unaka tahta ash-shajara hiɗa andi uthmana tawanoka ɗon qala naam ibnu umar inni hihi ndaare ɗo wallahi oɗo hadith ko hadith tedduɗo mawɗo ekkintinayɗo ma an oɗo neɗɗo ko honno dartorta ɗiɗo subhaji rafida faaminayɗi kadi neɗɗo natuɗo e rafida yagal wonde yo andu hunde wotere na ko nanɗa no wowle wo selli maɗum na ko nanɗa selli wo heɓuɗa faamu mum faamu selluɗo on ko piiji ɗiɗi hiɗa nana hunde no wowle e goɗɗo tawa waɗa few waɗali hande waɗali janngo few yaha landoɗamo kaari ene mi nani hunde kaari billahi a waɗi uyama billahi waɗali wadda seede ɓe billahi waɗali taw koko fena hoore makko ɗum no wadde hoore ma no wadde hoore an no wadde hoore goɗɗo goo mo annduɗa maɗum goɗɗo waɗa hunde tawa no woodi cause ko o waɗiri kon hunde nden hara ko ɗum ɗo woni ko selli kon nana tun o waɗi felamo yaha landoɗamo ene kaari ko ndu waɗanɗa hunde kaari wallahi tawa ɗa hutimo ɗa monanimo fewdo ko watta ɗon so sifanike ma wallahi tawa batti o wanno ɗum ɗon ko ɗum waɗi an oɗo neɗɗo natuɗo rafida yagal wallahi sa ɓuttini fondo ma tippintini hakkille maɗen a taskike ɗi nususuji no gasa ka Allah subhanahu wa ta'ala andine faljere nde wonɗa nden e muɗum ɓay o wowli ɗiɗo tati o yi ko gongaji tati ibnu umar yeddali ibnu umar wimo ɗiɗo fop ko non ɗi woniri on tuma ndaare ɗo ko honno subha ittirte e goɗɗo ɓay ibnu umar nunnanimo ɗiɗo tati tun o sonki o ni allahu akbar ibnu umar inni ta'ala ubayyinu laka
ariɗo ari ɓanginani joɗiɗo ibnu umar joƴƴini mo ibnu umar inni amma firaruhu yawma uhudin fa ashhadu anna allaha afa anhu wa ghafara lahu o dogi ko allah o bonni o waɗi ijtihadu o falji o inni mi seedike e min ibnu umar wonde allah yaafike mo ɗum yarlike mo aya on noon no ka suratu al imran mo janguɗen nani inna alladina tawallaw minkum yawma taqal jam'an innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afa allahu anhum on ɗon subha ewi o inni wa amma taghayyubuhu an badrin فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما كهندون هنو عثمان تبي جرد بدر عثمان هنو جنب رقية جدال نلادو صلى الله عليه وسلم جهاد دين فكتاتا رقية نوني بيانغو مكو نوني o ari o wayni nelaɗo o yeeti nelaɗo fi nonari ruqayya nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi uthman yilto dankoɗa ɓenguma yilto dankoɗa ruqayya ko gueɗaljo maɓɓe uthmana yiltori mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi sa ndaari ka haswatu badre ko yurmi wallahi ndaarukal gereɗen lanni ɗon si tawi woni sahaba ɓen fokkiti artugol hiɓe fooli hiɓe wari ra'sul kufru aba jahal ɓe fokkiti argol ko ɗum sahabajo filliɗo hadith on mbi ronku hewtugol ɗon ɓernan nden hoya moƴƴa o inni nelaɗo imminila yomi yahu mi yeeto yimɓe madina ɓen ɓay men ɓattike hewti lutti hakkude amen e madina kiloji seeɗa o inni nelaɗo imminila yomi yahu mi yeeto ɓe habaru on wonde julɓe ɓen fooli heferaɓe ɓen awwalu marakatin fil islam premiére guerre en islam o wi mi yahi miɗo welti miɗo sogga puccu an mi ari mi hewti mi yiyali makko baɓɓen ka saare madina mi landi honto jama o woni ɓe sappinila yo mi yaaru ka berɗe mi yehi ka berɗe mi tawi hiɓe wattinde ɓiɗɗo nelaɗon ruqayya zawjatu uthman radiallahu anhu e hino welo welo e hino suno ko ɗum hanno uthman yaha kono noon e hoore ko yahali kon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yewtuno uthman radiallahu anhu ɓe maaki ko ayo uthman andu hiɗa mari joddi yahuɗo waɗi badri hiɗa mari kadi geɓal makko ɓe ittanimo geɓal makko ngal ɓe jondi mum ibnu umar wi'i a faamiɗo o inni amma ko tawi kon o tawanno ko wa amma taghayyubuhu an bay'ati ridwan falaw kana ahadun a'azza bi batni makkata min uthmana la ba'athahu makana haɗe ɗo kongol ibnu umar o inni si tawino no woduno teddunoɗo ñande nelaɗo fokkituno fatu makka si tawno no woduno neɗɗo teddunoɗo yimɓe makka ɓen ɓuri uthman ko on nelaɗo imminayno yo yetoɓe wonde nelaɗo no faala natude makka ko ɗum namuno uthman ɓayti o yahi toon ko sabu makko kadi bay'a on waɗa ɓe wi konguɗi wowla wonde uthmana warama tawi ɓe jogiti toon uthmana neeɓi o artali konguɗi wowla wonde uthmana warala ɓayɓe innama o warama nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki ko hombo waɗatalan bay'a fodatalan yani ƴettantalan aadi wonde o daroto ha mi yettano mayde uthman baba ɓe gari waɗi bay'a ko on bay'a ɗon allah wi o yarlorike ɓe kamɓe wonnoɓe e leygal leggal allah wi o yaafike ɓe o yarlike ɓe ko sabu uthman nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓe ƴetti sokewe maɓɓe gon ɓe waɗani uthmana tigi bay'a ibnu umar ɓay o sifanike ɗiɗo tati oɗo neɗɗo arduɗo e subha on ndaare dey ka sakkitorde hadith fa qala lahu ibnu umara idhabu biha al an ma'aka anani ɗum ɗo yawa immo yaada e muɗum ko ni feƴƴiri amma ka sahihu muslim onno kadi no addani en hadith aji buyi mi ƴetti e majje oɗo hadith mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam weltiniri uthman ibnu affan natal aljanna hadithe o neɓama fillitede ton ɗe mi ala yiltitade makko e hadithe ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki ala astahi min rajulin tastahi minhu lmalaika nde uthman arno tawi nelaɗo hino tooli ɓe acciti conci maɓɓe ɗi no ñori seeɗa nelaɗo watti ɓe
teddiniri usmana ngal ɗo teddungal. are musidɓe julɓe ko ɗum ɗo woni ko fi uthmana radiallahu anhu. wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.